Abdullah Al-Haddad. Kebaikan, keburukan itu sudah tertanam pada setiap, seperti benih yang sudah tertanam pada setiap seseorang. Fa in khalatal akhyar zahara minhu fi'lul khair. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Muhibbullah, berkumpul dengan orang-orang baik, maka nampaklah sikap kebaikan, perbuatan perilaku yang baik, muncul hal-hal yang baik, ketularan pingin ikut melakukan hal yang baik. Fa'in khalatal ashrar, kalau dia bergaul berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang yang asusila, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka, maka muncul, nampaklah satu sikap keburukan. Jadi pengaruh kebaikan keburukan itu dari pergaulan. Kita bergaul kepada orang soleh, kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, buruk, maka akan nampak sikap kita. Masyiral hadirin rahimakumullah, kembali lagi saya kepada cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan dari Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan kedamaian dari Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan besar dari Allah, bagi orang yang ingin keselamatan di akhirat dari Allah, maka ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Toladan ini banyak. Pingin menjadi pemimpin, pingin menjadi tokoh, pingin menjadi orang yang sukses, pingin orang-orang menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan seterusnya dan sebagainya, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, terutama bagi orang yang pingin selamat nanti di akhirat, terutama nanti, bukan saat ini, bukan di dunia ini, tetapi nanti hari kiamat yang sangat menakutkan, mengerikan, semua penuh dengan tangisan, jeritan, semua pada kebingungan, semua mencari bagaimana rasa aman, bagaimana rasa selamat. Yang ditunggu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat siapapun yang ditunggu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallah, dan bagi orang yang ingin ingat terus kepada Allah, sambungan batinnya hendaknya dengan Nabi Muhammad. Bagi orang yang selalu memadu kasih dengan Allah, bagi mereka yang ingin mengabdi kepada Allah, bagi orang yang ingin bersujud bersimpu kepada Allah, sambungan ruhanianya hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup, wahai saudara, semua jalan tertutup untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan ridhanya Allah, untuk mendapatkan keselamatan Allah, tertutup. Kullu turuq masdudah illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan untuk mencapai keridhaan Allah tertutup, buntu.
Tidak ada yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah kecuali mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini bisa mengantarkan kita sampai dekat dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa panjang lebar karena suasana atau waktu yang sangat terbatas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis ini bagian daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melalui wasilah para wali-wali tadi yang disebutkan. Terakhir, supaya Anda tahu tentang makna khol, ya, man kadzaba isma waliyin lillah, kata Al-Imam Al-Qutub Habib Ali bin Hasan Al-Attas, seorang yang menulis nama wali, namanya saja ditulis, man kadzaba isma waliyin lillah kana ma'hu fil jannah. Orang menulis nama wali saja bisa menyebabkan dia nanti kumpul bersama wali itu di surga. Wa man tala'a ismahu fit tarikh hubban lahu fa ka'annama zarahu. Siapa orang yang mencari-cari tentang walinya ini, si fulan, wali fulan di dalam kitab tarikhnya, sejarahnya, karena ada hubban lahu, ada rasa cinta, maka dia seperti ziarah. Insyaallah kita mendengar tadi kalamnya Al-Habib Abdullah Al-Attas sama seperti kita berziarah ke makam beliau. Wa man zara waliyan ghufira dzunubuhu ma lam yu'dhihi wa lam yu'dhi musliman fi tariqih. Barang siapa yang berziarah ke seorang wali akan diampuni dosa-dosanya selagi tidak mengganggu wali tersebut dan mengganggu orang Islam di jalannya atau waktu mereka jalan ya menuju ziarah atau pulangnya. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa hdina al-sunnah bi hurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma kullakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa lamma nadhum al-bikru min daradil ansafil muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يطوب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة الوسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزاد تحت الرحال فتعشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رعية دعواتك الشاملة. الأقب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأفخار في كل موطن بموادن القرب ومدار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لعلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الدراب من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائلات والمؤملات بما جعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه اللهم ببركاته والشرف بجهادي أولادنا ووالدي وأهل كدرنا ووالدي وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعدم رعاية الدين القويم من الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصور واقصد لهم القربات المكروب واقضي زين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعزل العسين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا واظلنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين بحق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Qabul kepada para habaib, para asatid. Pengumuman. Mohon kehadirannya para hadirin hadirat pengajian insyaallah yang kami adakan pada hari Ahad tanggal 11 Juli 11 Juli Ahad malam Senin di tempat perumahan Keputran samping pabrik Bukrim ya, Purwosari, samping pabrik Bukrim Purwosari, pinggir jalan insyaallah pada Isya tanggal 11 Juli. Mohon kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Para habaib, para asatid di بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة وغسل كل حوبة وستر لنا العورات وآمن الرؤات واستر لنا العورات